Shuti bakunzi ba Radio TV Umurage mbahaye ikaze mwese aho muherereye. Uyu mwanya turi muri studio za Radio TV Umurage aho tugiye kuganira n'umutumirwa wacu twatumiye kugira ngo tubashe gusesengura ku bibazo biri kubera iwacu Imurenge. Duhaye pole Abanyamulenge muri rusange ndetse nimwe mu miryango igize Abanyamulenge yabashe kubura abantu bishwe urwagashinyaguro ababyeyi bafashwe ku mbaraga barangije baricwa batemaguwe ndetse baranaraswa. Kugeza ubu nyine mu bantu bane bari babuze habonetse imirambo ibiri igaragara ko yashinyaguriwe bikomeye, ndetse n'undi mubyeyi ukuze nawe wari watwawe amateka yabashe kugaruka. Kugeza ubu nyine ntabwo haraboneka umwe mu bagabo bari kumwe n'abo bagore. Uyu munsi rero mu minembwe bashinguye mu cubahiro abo babyeyi, ariko twahamagaye rero umwe mu basesenguzi ukurikirana amakuru abera mu gihugu cyacu ndetse no mu karere kugira ngo tubashe kuganira twumve icyo avuga ku biri kubera iwacu, dore yuko bisa nkaho biri kugenda bihinduka uko bwije nuko bukeye. Nje Ruhumuriza kuri mikoro za Radio TV Umurage. Umutumirwa wacu nawe tuguhaye ikaze, watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane bwana Oze. Nitwa Mugisha Ndashyoma, ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri state ya Iowa. Murakoze. Urakoze cyane Mugisha, turagushimiye kuba wemeye kuza kuganira natwe. Mugisha, kuri uyu munsi Abanyamulenge muri rusange bahuye n'ikibazo gikomeye, ariko twavuga yuko ni ibibazo bamaranye iminsi. Ubu rero hari ababyeyi bicwa nabi, bicwa mu maso ya leta ya Kongo ndetse bicwa mu maso y'ingabo z'amahanga zitwa ko zagiye kubungabunga amahoro, ndetse kandi Abanyamulenge hirya no hino bakira iyo nkuru, ariko urebye hirya no hino ni nkaho nta kirakorwa, haba mu buryo bwo kubyamagana cyangwa kugira ikindi kintu bikorwaho. Mugisha, wewe ucumbiye inkuru uba yakiriye gute? Urakoze cyane nk'uko bivuze. Iyi nkuru reka mbanze ntange pole cyane ku miryango ya bugufi y'abari abantu ndetse n'umuryango w'Abanyamulenge muri rusange. Mbahaye pole rwose, bihangane ku zago tumaze igihe duhura nabyo cyangwa se intambara tumazemo igihe. Uyu n'umwaka ngira ngo n'amezi abiri hariya mu minembwe ho plati wacu abantu bapfa umunsi ku wundi, bicwa kandi bitwa mu maso ya leta. Mukuri guhari ni ikintu cababaje abantu benshi ku isi. Umunyamulenge wese n'inshuti z'Abanyamulenge bari mu gahinda gakomeye, aho abantu b'abadamu bafatwa mu maso y'ingabo za leta bari kumwe nazo, ndetse no mu maso ya MONUSCO hariya, bakabica urupfu rubi nka ruriya. Ni ikintu kibabaje rwose, kandi abantu baracyafite agahinda kenshi. Nkuko wari ubivuze, nta abantu baragira icyo babivugaho, ariko mukuri guhari abantu barababaye cyane kandi biteye agahinda, birababaje rwose. Biteye agahinda, birababaje. Hanyuma Mugisha, uri umwe mu bantu bavugana n'abantu bari hariya kuri tele, mu bo mwavugaye cyangwa mu makuru ufite kuri ubu nyine byifashe gute? Tuzi yuko bashinguye, ariko watunyuriramo muri make ukadufasha kumenya uko abo babyeyi babashe gutekwa ndetse n'uko bishwe. Murakoze. Uko byagenze, abantu bari hariya turavugana nabo umunota ku wundi. Urabizi ko hariya abantu bahunze bava mu mihana yabo bari batuye kubera intambara bahuye nazo. Abantu bari batuye za Kivumu, za Monyi, za Masha, mbese inkengero za Minembwe zose abantu barahunze baja mu madego, bariho bose bicucika hariya. Noneho basize imirima hariya za Kivumu na hariya za Ruhemba, na ahantu bahingiraga imirima yabo, kandi aho ngaho za Kivumu imirima yabo hari ingabo za leta ku Kivumu. Ariko ntibashoboraga gusubirayo mu mazu yabo kubera impamvu z'umutekano wabo n'ubw'ingabo za leta ziriyo, kuko hagiye hagaragara cyane akantu gasa ubufatanye hagati ya leta na mayimayi mu buryo bwinshi twagiye tubona.
noneho baje kubwirwa n'abasirikare ko bagomba kuza bakabaherekeza mu mirima hariya irurenge cyangwa se munsi ku kivumu. Abantu baragenda, hagiye abantu benshi baje gushaka nyine ibyo kurya, kuko hariya urabizi ko basa n'ahantu bari mu nzara cyane, basize imyaka yabo hariya. Bari bizeye ko leta mu kuri guhari hari ico igomba kubafasha, dore ko bagumye guhindagura abayobozi. Harasubiye inyuma gatoya, wari uhari n'uyu generale Muhima, yarasa nkaho urimo yerekana wenda ko hari iki kintu wenda gisha azanye, ndetse n'abasirikare yabakuye mu madego benshi abadeployingira mu marango kure, yereka abaturage ko agiye kubarindira umutekano. Bari basa n'abafite nk'ako kizere, noneho babwiwega ko bari buherekezwe n'ingabo za leta, bari bubaherekeze. Ntibazo yaje rwose, baragiye babaheza abasirikare bakeya bagera kuri 4, barajana nabo mu mirima yabo aho bagiye gushaka ibyo kurya. Ariko cyaje gutangaza nuko mayimayi yaje, babasirikare nti ba intervena ntaco babikozeho. Abaturage barahamagara, nabonye bamaze kubona ibitero bije, bane batangira guhunga. Bamwe babashije kurokoka barahunga, bararenga imisozi, barenga za kivumu. Aribwo mayimayi zaje gufata abantu 4, ndetse aribo bamwe bari bashinguye uyu munsi. Umwe muri abo 4, 2 urumva ko barabafashe barabica, undi umwe niwe bafashe bamwohereje. Mayimayi zamwohereje zimuhingabo za leta bamuzana mu Minembwe. Umukecuru ngubu yashitse, ntarabasha kuvuga neza amakuru kubera ko aracarasa n'ukiri nko mu maboko y'abasirikare. Undi utaraboneka ni umugabo utarabasha kuboneka, nawe wishwe, uko niko bimeze. Muramo turaboneka, ariko biboneka ko atakiriho, kuko hariya ni ku kivumu ni wabona ahantu yabaye. Ni n'umuntu njewe ndamuzi cyane, twarabanye kera, ni umuntu uhamenyereye hariya cyane. Urumva ko ntiyari kugeza amasaha ataraboneka, umurambo we turaboneka, ariko nuko byagenze. Noneho ikintu kibabaje kandi gitangaje giteye n'agahinda, ni uburyo usanga ingabo za leta zibwira abantu gutyo, n'umwana muto ahita yumvamo akagambane karimo. Yumvamo akagambane rwose, kuko biroroshye kubyumva, kuvuga ngo mubwiye abaturage ngo mubaherekeze, hanyuma baratewe barishwe, ntaco mubikozeho nk'abasirikare. Ubundi uko byari kugenda, abo basirikare bari kuintervena bagatabara abaturage bakarasa mayimayi, ndetse n'abandi basirikare bagenzi bo basigaye mu madefense yabo bari kubatabara, bakamanuka n'imbunda bakaja gutabara abatura. Ariko usibye n'abasigaye mwika n'ababaherekeje ntacyo babikoze. Mu bintu bibabaje rwose kandi biteye agahinda. Mugisha, none turagira ngo abantu abategera radio Umurage, baba Abanyamulenge ndetse n'inshuti zabo ni benshi cyane bagenda badukurikira, dufashe noneho dusobanurire izo mpfu abo baturage bapfuye, kuko ni ibintu bavuga yuko bitari bisanzwe hariya mu karere ka Minembwe. Yego rwose ni ibintu bitari bisanzwe. Hari bamwe twigeze kumva bigeze gufatwa, baranabarekuye, bamwe turabizi. Hari abamama bigeze gufatwa ku ndondo, barabarekuye. Hari n'abana babiri bigeze gufatwa mu mibunda, canke imibunda ikiri misenyuka, baje kubarekura nabo. Ariko nsubiye inyuma gato kugira ngo nze kugera ku rupfu rw'aba bantu. Ibintu byahinduye isura, kandi n'umuntu wese arabibona. Hariho n'ibimenyetso bigaragara ko ibintu bisa n'ibyahinduye isura, kandi ibimenyetso nta bindi ni ibingibi by'urupfu abantu bapfuye. Iyi ntambara imaze umwaka n'amezi 2 hariya, abantu barimo bicwa, kandi bakicwa mu maboko ya leta. Leta ibirebera. Ubundi muri gahunda za leta nta kuntu umuturage ubwoko runaka bugomba gutunga ibirwanisho, ntibibaho muri za leta. Ni ukuvuga ngo leta ya Kongo yari kwambura ibirwanisho cyangwa se ibikoresho imitwe yose yitwaje intwari muri Plateau. Umuturage wese ufite ibikoresho cy'imbunda wese bari kukimwaka, bakabarindira umutekano k'umubyeyi nka leta. Ariko mukuri guhari, suko leta ibuza imbaraga. Ntabwo leta ya Kongo ibuza imbaraga zo kugira ngo ibashe gutanga umutekano mu baturage, ahubwo ifite mission, nakwita ko ari strategy bafite ikintu bateguye cyo kudukura muri Plateau, cyangwa se gukura Abanyamulenge hariya hantu.
barabikoze bakorana na mayimayi twagiye tubibona henshi bagiye bafashanya barakorana haro babahaye n'ibikoresho bigaragara biboneka si ibintu by'ibanga byo guhisha abantu bose barabizi noneho iyi ntambara irasa nimaze kurambirana iminsi wenda bari bazi kwizihuta wenda ntihagire umuntu uzaba kiri hariya muri ho plateau n'umwe ariyo mpamvu ntekereza ko ubu bahinduye strategy intambara yahinduye isura ni ukuvuga ngo ubu noneho ntibigihari byo gufata umuntu w'umudamu n'umwana we ngo barekure kandi urumva ko babikoze ku kagambane k'abasirikare ba leta nibo babasabye ko babaherekeza bemera kubaherekeza uvuga gute ko umusirikare wari tuherekeza umuturage bakamukwikira mu maso urupfu bene urwo ntugira ico bikoraho na kimwe noneho ubu ngubu barasana bahinduye strategy kandi intambara igiye gusa n'ihindura isura hagiye kuba ubwicanyi buboneka bugaragara ku mugaragaro kugira ngo bihutishe igikorwa cyabo cyarabarambiye kandi bakingiwe ikibaba na leta cyangwa se bafatikanye na leta hariho uburyo babigaragaje babitweretse noneho babyeyi bamaze gufatwa barafashwe babafata ku nguvu barabaviola babakorera ibyamfura mbi ibintu bibi bibabaje cyane barabatema babatemye amaboko babatema n'ibindi bice by'umubiri bibabaje cyane barasa n'amasasu bakaza barasa n'intumbi bamaze kubafata ku ngufu baratemye barica bararasa umuntu bakaza bamutema ukuboko bagakuraho bagatema mbese babisha urupfu rw'agashinyaguro kandi rubabaje cyane ruteye agahinda kiba ari ikimenyetso cyangwa se ari ni message baduha cyangwa se batanze ku banyamurenge ko bahinduye icyerekezo bahinduye intambara bagiye noneho kwica gukora genocide ku mugaragaro no kurimbura abantu uravuze ngo biragaragara yuko intambara yahinduye isura kandi urebye nyine igihe batangira intambara hari n'igihe bateraga ku manywa abantu basohotse bavuye mu mazu umuntu akabyibazaho ni gute noneho bageze igihe cyo gutera ku manywa bikaba hari uburyo bashakaga guha abantu inzira yo kugira ngo babashe kuva mu mihana batagize uwo bakoraho watubwiye ngo ingabo za leta nizo zagiye kuzana umuturage wundi usigaye bigenda gute ingabo za leta zivugana gute na mayimayi kugezaho arizo zigira n'ibiganiro nabo urakoze mukuri guhari ntabwo biba byihishe ngira ngo abavugana n'abantu bari kuri tele hariya ni mu rugo dufite ababyeyi bacu n'ubu niho bari dufata amakuru yose ashoboka kandi y'ukuri aba anizewe cyane noneho abantu bamaze kubura amasasu amaze kuvuga abasirikare bamaze kutagira icyo bakora ababaherekeje habaye mu ijoro abantu aho bahuriye ku musozi mu mugoroba bamaze guhunga bareba abantu batabonetse muri bo ababuze abatakaye mbese batabashije kuboneka bagomeza gutekereza umugoroba wose wenda ko bari buze bakaboneka barababura bukeye mu gitondo hagiye abantu benshi cyane bava mu madego abanyamurenge basa n'abatabaye barahurura nyine baja kwika abasirikare ku kivumu yayindi yatanze abasirikare baherekeza abantu barahageze basaba abasirikare bababwira ko babafasha gushaka aba bantu babo bamenye ko bahari cyangwa badahari babanje kubabwira ko bahari ngo mayimayi zabatetse zibafite kandi biranagaragara ko bari babafashe bari babafite nubwo bamwe baje kwicwamwo harimo n'undi warekuwe nyuma y'abandi baramaze gupfa bagerageje kubibabwira cyane barabasaba ndetse baza kugeraho babemerera ati mureke twebwe tugende tuje kuvugisha abamayimayi tuvugane nabo tubabaze ko bafite abo bantu baragenda baja kubonana nabo barajabuka baja kubona mayimayi baravugana baragaruka barasubira kandi baraganira barabihanangiza barabibasaba noneho babonye ko abaturage basa n'abafite umwuka utari mwiza abasirikare nibwo bafashe abaturage bagera kuri 6 b'abanyamurenge abandi basigara ruguru kwika barabamanura abasirikare baja kubereka aho imirambo yabo badamu iri nukuvuga imirambo ntiyari kure n'ikaya abasirikare nukuvuga ngo aho biciwe mu maso y'abasirikare ba leta baje kubereka iyo mirambo noneho bababaza iy'abandi babiri ahandi iri kutaboneka bavuga ko bo bashobora kuba batabizi kandi ngo mayimayi ibabwira ko ni ibintu bibabaje cyane bitangaje kuvuga ngo umusirikare wa leta kuravugana n'inyeshyamba zica abaturage urinda uyobora
ngo kuravugana nabo ngo bakubwire uko bimeze ufite ububasha nk'umusirikare kuko bagabaye ibitero ukabambura intwaro ukarindira abaturage umutekano ni ibintu bibabaje cyane bwana Oze biteye agahinda. Hirya no hino abanyamurenge bagenda bandika ubutumwa butandukanye bitewe wenda n'ibikorwa runaka bitabashije kugenda neza hagati muri community. None uyu munsi wa none urebye abantu bapfuye ko nta ma reaction abantu bakoze haba ku maradiyo mpuzamahanga cyangwa za nyandiko duhora tubona ku ma WhatsApp group no mu binyamakuru, utekereza ko ari iyihe mpamvu bigera mu bibazo nk'ibi ngibi babandi bagaceceka? Urakoze ngira ngo icyo ntekereza impamvu basa n'abaceceka barimo barasa n'abantu bakirimo ni ibintu byabaye batari basanzwe babona. Babonye ko ibintu byahindutse nyine ibintu byahindutse nabo bahindura baraceceka wenda ariko baracanavuga ariko sinzi wenda ko bategereje ngo bazavuge ryari kuko ibintu byahindutse kandi byamaze guhindura isura. Ubu nibwo bakagombye noneho kwandika no kuvuga cyane no kuvugira ubwoko bakada kuri social media ndetse ibintu tukabizamura cyane kuko byamaze gufata indi ntera igaragara cyane. Ntekereza ko iki ari cyo gihe kandi n'utahoraga avuga agomba kuvuga kuko ibintu byahindutse. Ntabwo iyi message baduhaye yuko bagomba kurimbura no gutema kugeza ku bagore ndetse ibi bisobanuye ko hari umugambi uhari ukomeye kandi barimo bategura bashaka gushyira mu bikorwa vuba kugira ngo bagere ku migambi yabo bateguye. Bagere ku migambi yabo bateguye. Hari na audio twumvishe y'umugabo w'umunyamurenge aho yavugaga yuko hari umugenzi we umwira we wamwibiye ibanga ry'ibitero bya mayimayi bihaye byisuganye. Mugisha, kuri wowe nk'umuntu usobanukiwe n'ibibazo biri hariya mu karere ubikurikirana umunsi ku wundi, ni iki kigiye gukurikiraho mu by'ukuri nyuma y'aho mayimayi naniwe? Ni iki ubona kigiye gukurikiraho ukurikije ari amakuru agenda atangwa yuko hari ibintu bihaye bipangwa kugira ngo ibitero bigabwe ku baturage b'Abanyamulenge? Urakoze. Noneho ikigiye gukurikira hariya ya audio twayumvise kandi burya abantu bose si babi nubwo habayeho ibibazo hariya abantu bacafite inshuti zabo zibaha amakuru zikababwiza ukuri kubihari. Mukuri guhari hariho ikintu gisa n'icyagitegurwa c'igitero simusiga barasa n'ababategura final ubu nyine. Bagiye gukora igitero bagifashijwemo noneho na leta kico yarayibafashije cyo kugira ngo baduhiriye message. Ubundi mbere yuko babigeraho hari reaction bagomba kugaragaza ama reaction ahamura abantu. Kirani ni igikorwa cy'ubunyamaswa bashatse kukitwereka kugira ngo abafite imitima yoroshe bahunge bagite bumve ko ibintu byahinduye isura kandi bigiye gukorwa. Kirani gikorwa berekanye kigaragaza ko mukuri guhari wenda hatakiriho ibintu byo kubaha ikiremwa muntu noneho bagiye gukora ibindi bintu bisa n'ibi bitari byiza. Noneho ikigiye gukurikira ubusanzwe mayimayi ziri mu marembo yose za Rugezi ni mayimayi hariya za Karungi za Karingi mu marembo yose kiracu hagati cyose uduhoko mikenki kiracose ni mayimayi imibunda yose irimo mayimayi epfo ya zagahwera hariya za Rugabano hari ni mayimayi hari mu Bwarara epfo mu Gahwera. Ni ukuvuga ngo irembo ryose rya Minembwe ririmo mayimayi kandi urumva ko haje kiriya gitero kindi cyaturutse irurenge kirepfo ira aja za kirembwira kwa Kagembe kirimo kizamuka c'abantu bagera ku 4,000. Bari anabaje gufatanya n'ababo bavuze ko uwo muntu yataza amakuru avuga ko bafite ikicaro mu Rugezi kandi ariho bagomba kuja bakazabaga ibitero muri Minembwe ariho baturutse. Noneho wumva izo forces zirimo zivuye kure zisanga izindi zigose Minembwe kandi izo zigose Minembwe mu maso ya leta n'ingabo za leta barakorabora baravugana basangira amatabi bagasangira izo basangira yewe n'inka barazisangiraga bakazibahesha bakaza kuzigurisha bakabohereza amafaranga kuri za M-Pesa za Vodacom zo muri Kongo. Ni ubucuruzi bari barimo bwa business bwabo. Ibi ni bigaragaza ko iyo force yabo irimiza ije gufasha bagenzi ba ariko nubwo bakirimo biyegeranya muri uwo mugambi. Niyo mpamvu leta irimo igerageza kubaha inzira bagakora ibikorwa deja bisa nkaho bamaze kumvikanaho noneho byo kwica
agasinya batweretse ni ukuvuga ngo izo bitero birimo biza cya kindi bizakora bizica bizatema guhera ku mwana n'umugore birimbura abantu. Kubera iki Mugisha, kubera iki ubyita ngo ni igitero finale? Hari amakuru ufite yuko ucita ngo ni igitero finale kandi kirimo ingabo za leta? Yego rwose amakuru arahari ameze gute, wenda si ngombwa kuyavuga kuri social media yose, ariko hariho uburyo burimo butegurwa. Subiye nk'inyuma gatoya, urabizi ko umwaka ushize bigeze abategetsi baveza Kinshasa benshi baza mu minembwe kw'abantu pole barimo n'abakuru b'ingabo z'igihugu bashabata majoro barahageze bizeza abaturage ko ibintu bigiye guhinduka, ariko nyuma yaho n'ibintu zakomeye kugeza ubageze Kinshasa baraceceka. Nukuvuga ngo umugambi waracuzwe warateguwe urahari kandi bimaze igihe kirekire. Ikimenyetso kimwe byose sino bivuga hano kuri social media, ariko ikimenyetso kimwe kigaragaza ko bagiye kuja muri final ni zira mayi zigose minembwe na zira zirimo zizamuka zivirurenge n'ubu bwicanye batangiye kutwereka noneho mu maso yacu no mu maso ya leta. Buriya leta nta kindi yavuze, bari abasirikare buriya batanze message bababwiye ko batari kumwe nabo kandi batabashigikiye. Ni nko kubabwira ati mwebwe nimudamuha ngo muve hano bazabica babamare turi kumwe namwe, kuko nibo babashiriye mayi bababwira ko babaherekeje mu mirima. Mayi zirabatemagura zirabica, abasirikare bo baje kwerekana imirambo bonyine bayizanira abaturage ba. Nuko kubabwira ngo ibirimo bitegurwa noneho mugomba kumenya ko natwe ubwacu tutari kumwe nawe. Ariko Mugisha, iyo uvuze ngo leta tuzi ko irimo imvukire z'Umurenge, ibyo bintu umuntu utazi, utari umunyamurenge cyangwa se n'umuntu ukiri mutoya uzi agaciro ka leta, ndavuga nk'abana bagiye bakurira muri ibi bihugu byo hanze, ibyo bintu wabimusobanurira gute yuko ababyeyi bahatemwa muri ubwo buryo bagacibwa amabere yabonkeje bafite abana muri leta n'abandi bayobozi ba politiki? Yego, murakoze cyane. Turabafite abantu bavuka iwacu bari mu gisirikare cya Kongo bavuka Imurenge, ariko ndakubwiza ukuri bwanahoze umusirikare ntagira ubwoko. Umusirikare ni uwa leta, yubahiriza amategeko ya leta. Barahari, bari muri leta benshi. Dufite hariho abajenerali 9 bari b'ingabo za Kongo bakomoka Imurenge, hariho abakoroneri benshi cyane bakomoka hariya, ariko bo ntabwo ari Abanyamulenge ku buryo twavuga ngo n'abasirikare bacu. N'Abanyamulenge benda ku maraso, ariko si abacu, n'abasirikare ba leta, kuko umusirikare ntagira ubwoko. Umusirikare ni umusirikare wa leta urinda abaturage bose, nta tegeko tuba tubafiteho. Ari nayo mpamvu wabonye byababaje bamwe ibikorerwa hariya biri habona, bituma bamwe basa n'abagitoroka baragenda. Kaba Colonel Michel, si ibintu byibanga birahari, atoroka igisirikare kubera agahinda k'ababyeyi be barimo bishwa hari ahantu nk'izi mfu twatubona uyu munsi wa none. Ariko abandi bayirimo yego bavuka hari, ariko si abacu, si abasirikare bacu, ni abasirikare ba leta nubwo bavuka hariya. Abandi b'abanyapolitike waruvuze bariyo pe, ariko ntabwo dufite abantu bari mu myanya ifata ibyemezo by'igihugu. Baragerageje no kuvuga, abanyapolitike bacu baravuga, baragerageza, berekanya akarengane, berekanya ubwicanyi bwakorewe hariya, baravuze bose uko bashoboye, ariko kubera ko batifatira ibyemezo. Iyo tuza kugira umuntu ufata ibyemezo, iriya ntambara ntiba yarabaye, ntiba yaranageze na hari uvuga ngo perezida w'igihugu atanze itegeko ngo nshabata majoro sinshaka kumva mayi hari, sinshaka kumva umuturage w'umunyamurenge n'umwe ufite igikoresho hariya, sinshaka kumva umufurero n'umunyindu ufite igikoresho hariya, genda urangize ikibazo, ntibizomara amahinga abiri. Ariko kubera ko harimo akantu k'akagambane, niyo mpamvu na perezida w'igihugu akenshi barabimubwira, turabizi, yewe akavuga ngo azabikurikirana, kandi barabihinduye mu by'ukuri babyita ngo ni intambara ngo y'abaturage, ngo abahinzi n'aborozi, ngo n'amakonfiri yabo ngo baza bapfa. Ntabwo babifata uko twe tubifata, barabihinduye babihinda inyito yindi. Urakoze cyane Mugisha. Noneho tugeraga ku musozo, ni ubuhe butumwa
tuvuze abasirikare tubwiye ko ari aba leta bakina politiki, tubwiye ko bari muri leta badafata ibyemezo, hari abanyamurenge bari hanze y'igihugu, yewe hari n'abari mu gihugu, ariko ubu nyine kandi uranatubwira ati igitero kigiye kuza mu makuru ufite ciswe finale. Ni ubuhe butumwa rero wagenera abanyamurenge bari hirya no hino kugira ngo ibara ritabasha kugwa muri kariya karere? Urakoze cyane. Ubutumwa naha abanyamurenge nuko bakanguka bagahaguruka bakava ibuzi mu abantu bakarwanya bino bintu, kuko ico gitero n'ubundi kigiye gukorwa kizakorwa mu bufatanye na leta. Ntidutinya kubivuga ko birategurwa, byamaze gutegurwa ubu ngubu kwaje gushirwa gusa mu bikorwa, ndetse bitwaje ko bagomba kuja guhiga umuntu watorotse igisirikare ari we Colonel Michel. Ibyo ni ibintu barimo bashira imbere ko bagomba kuja kumugaba y'ibitero ndetse natwirwaneho yo kundondo yose niya Minembwe igaterwa. Ibyo ni ibintu barimo bategura kandi bazabikora, bazabishira mu bikorwa. Rero mu makuru ufite ndumva ico kintu usa nkaho gifiteho amakuru. Nimba byarateguwe, watubwira uburyo mu makuru strategy bizakorwamo kugira ngo babashe kugaba ibitero kuri twirwaneho ku babyeyi basigaye hariya bahaye barwana ku bana n'abadamu. Yego, hari uburyo byateguwe amakuru yose, wenda biragoye umuntu kubivuga byose kuri social media hano ikurikirana abantu bose, ariko byarateguwe, kandi gitangaje bashobora gutangazwa n'uburyo muri leta major Kinshasa barimo bicara bakavuga kuri twirwaneho na Michel. Twirwaneho n'abaturage na Michel yagiye gufatanya n'abaturage kugira ngo birwaneho. Donc yigize umusivile mu bandi kugira ngo afatikanye azakirane n'abapane nabo. Rero icyo ni ikintu leta irimo ikora, ntabwo ireba mayimayi zigose Minembwe, zigose abanyamurenge zirimo zibatema uyu munsi ngo itegure operation bikere muri leta major bavuge ngo ise ziri mayimayi zo tizokorwa operation, ariko bicajwe no kugira ngo bapanga igitero kirwanya twirwaneho bitwaje Michel. Kandi ico gitero harimo ndetse n'abasirikare ba FARDC bashobora kuba bakomoka muri kariya karere kiwacu k'Imurenge bazakoreshwamo muri birabi. Mbese bubahiriza itegeko rya leta kuko nibo bahazi wenda bavukiye. Ushatse kuvuga yuko ari bo bashobora kuyobora iyo operation? Rwose bashobora wenda kubihindura, ariko mu makuru dufite kandi yizewe ava muri leta major Kinshasa nuko barimo babahitamo babiri bagomba kuza kuyobora ibyo bitero byo kurasa twirwaneho, kugira ngo babashe kugira ku mugambi wabo. Niba mara kurasa twirwaneho batangiye kwirasa, ubwo mayimayi noneho zisuka mu baturage, noneho zica abantu, zigaba ibitero ahantu hatandukanye kugira ngo bizorohere, kuko ari n'ubundi buryo bakoze, aribwo buriya mwabonye Kayumba yavuye mu bantu basa n'abantu abaturage birwanagaho, kuko ni umubyeyi, ni umugabo ukuze imyaka hejuru ya 50, yari mu bantu mu by'ukuri basa birwanaho kimwe n'abandi baturage. Ariko ashobora kuba harabayeho ibintu byo kumunegosiya kandi ku giti cye, ari buryo kugira ngo bagabanye imbaraga zatwirwaneho, bazobone abasigaye babone uko bazagera ku ntego zabo. Ugatekereza rero ko ari kimwe mu makuru natwe dufite nuko umuyobozi w'ingabo za FARDC mu Minembwe General Muhima bivugwa yuko ari we wabashe gukoresha ayo mayeri yo kubasha kumuganiriza akamukura muri twirwaneho akamusubiza mu ngabo za leta, dore yuko yari yaravuye mu ngabo za leta. Umugenerale wari uhari Tony yamushinjije ibyaha byo kwica abaturage. Ndagira ngo numvishe nibyo Kasereka umuvugizi w'ingabo za FARDC muri Sud Kivu yatangaje, avuga yuko biteguye Colonel Kayumba Nyenyeri ndetse n'ingabo ze zimurinda bamwiteguye Bukavu. Yego, urakoze. Uburyo General Muhima yabikoranye ndetse abikorana n'abandi bantu bakora muri leta barimo ubwoko bwacu hariya,
na abakozi ba leta si abacu cyangwa se kambite ko ari abasirikare ba leta ariko bavuka mu bwoko bwacu barakoranye na Muhima hariya kugeza ubwo Kayumba yaje akabageraho bafata abana biwe bari amayisikoti we yazanye barabafunga iwe arasa n'umuntu bafite bivuga ko batamufunze ariko baramufite bari kumwe nawe rero hariho nabonye n'ibyo waruvuze bya Kasereka yanditse avuga ko iwe yavuze ko ari barindwi abofisi babiri Nyenyeri na nundi witwa Lieutenant Eric ndeye bari Sanzifura nabisomye Kasereka byandika reka tubibutse ko Kayumba Nyenyeri abashize imyaka nkingahe mikeya afunguye Bukavu aho yaramaze imyaka 5 afunze arengana azira ubusa yari muri prison ya centrale ya Bukavu ayimaramo imyaka 5 arengana avamwo yewe nta nimpoza marira yewe nta numubwiye ngo sori twarakurenganyije nukuvuga ngo yamaze kuva ico gihe nibwo yagiye ruguru zantambara zigomba kumusangayo kugeza ubwo bamushizeho ikiraca hakini ngo yisha abantu kandi mukuri ntabo yarishe yahuye nambusha agiye gutabara abantu abaturage ba Rugezi yikura muri ambushe yatezwe na Mayimayi General Tona arabihindura abimugerekaho ndetse bamuhamagara mu madego bashaka kumufunga nibwo yatorotse noneho asanga abaturage batwirwaneho kugira ngo akize ubuzima bwiwe rero ntawe uzi impamvu icyo yabitekereje wenda nico bamwijeje ariko uko mbitekereza ntekereza ko iryo hamagarwa bira Kasereka twabonye yanditse kuvuga ngo ntashobora kwicara mu minembwe bazahamukura bazamujana Bukavu bamukije baza bamufunge cyangwa se bahamujana be dispo yicare hagamijwe kugira ngo wenda bamufunze abandi bashaka gukurayo cyangwa se bobona ko leta irimo ibagirira nabi irimo ibabesha kuko amakuru dufite nuko bagerageje kunegosiya n'abandi ndetse babwira abaturage batwirwaneho ngo bazane ibikoresho byabo babitange bareke ivyo bintu ariko kibaza impamvu leta ihaguruka mu kubwira twirwaneho ngo baze muri leta batange n'ibikoresho kugeza ubwo ndetse na Kayumba bamukuyeyo ariko njibabwire Mayimayi zibagose iyo icyo ni ikintu giteye ubwoba kandi giteye impunge adu yarazungurutse karica abantu ko murabwira abaturage birwanaho ngo mwebwe ni muzane ubwo buryo mwirwanaho ngo ariko ntibagire icyo bavuga ku mwanzi wa ni ibintu bigaragara ko hari wa mugambi twahoze tuvuga mbere urabivuga ko ari umugambi uhari amwe mu mayeri yo kumara imbaraga bari ababyeyi n'abasore bari kwirwanaho yego rwose niyo strategy barimo bakoresha sinzi gusa ikintangaza ushobora kwibaza impamvu nubwo waba uri umusirikare wa leta ariko ufite aho ukomoka nturebe ngo urebe imbere urebe ingaruka zishobora kubaho mu gihe leta uri mukorana nayo ku buryo bwo kumara imbaraga ubwoko bumwe hagamijwe wenda gusoza umugambi babashije gutegura. Hanyuma rero Mugisha reka tugushimire kandi tunarangiza ikiganiro cyacu ku bitekerezo uduhaye tunabwira n'abantu batandukanye yuko tuzagenda tuganira abantu batanga ibitekerezo uko abantu bakwitwara muri ibi bihe iyo bigeze kuri urwego rw'uko ababyeyi bicwa muri ubu buryo ntekereza yuko nta kiba gisigaye jenoside yarangije gushirwa mu bikorwa ndetse ababyeyi batangiye kwicwa ku mugaragaro twaga umwanya ugasezera kuba ariko twumva ukaba warivuga cyangwa tukarangiriza ahangaha. Murakoze cyane ijambo navuga rya nyuma n'iryo gukangurira abanyamurenge bose aho bari kwisi guhaguruka muri kino kintu kuko ni kintu donc umwanzi wacu arakomeye afite imbaraga nyinshi afite ububasha afite ubushobozi bw'amafaranga akoresha afite effective y'abantu ni ukuvuga ngo umunyamurenge wese ndabakangurira guhaguruka abantu tukinjira muri kino kibazo tukacamagana bashoboye kwamagana tugishakira umuti uburyo dushobora kuramira ubwoko kugira ngo budakorerwa jenoside budashira abantu batadushiraho hariya tukabura n'igihugu tukazobura na gakondo yacu kandi ndarabashimiye rwose kuba mwaduhaye kino kiganiro mwagize neza rwose. Urakoze cyane Mugisha turagushimiye inshuti bakunzi ba Radio TV Umurage reka tubasezereho tubashimira kuba mwadukurikiranye mwari kumwe naoze Ruhumuriza.